Ikaze nanone ku mirongo migari y'urugamba hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho intambara ikomeje kugenda ica ibintu. Aya ni amakuru ngiye kugenda nkubwira uko bihagaze hariya ku mirongo y'urugamba, uko bimeze. Kabombo, intambara ikomeje kuba Kabombo, imaze kuba intambara ikomeye cyane. Ubu umugambanyi wa M23 amaze kumenyekana ku buryo ubu ngubu nawe ari umwe mu bantu bari guhigwa na M23 kugira ngo abashe kwicwa no kuraswa, bitewe nuko hari byinshi biri kugenda bituma M23 igwa mu kaga ko gutakaza ibice bimwe na bimwe. Ibi nibyo ngiye kuba nkubwira kandi nkusobanurira. Ngiye kuba nkubwira uko muri Ituri hameze, ngiye kuba nkubwira hano Rwampara uko Ebola nayo imuri guca ibintu, mu gihe abaturage bamaze iminsi batwitse ibitaro byari biri kuvurirwamo abarwayi ba Ebola. Noneho bikaba byabaye ibibazo kuko hari abarwayi bamaze guhita baturuka bitewe no gutinya umuriro. Ibyo nibyo ngiye kuba nkusobanurira, ndaba nkubwira kuri uyu mugambanyi, amazina ye ndetse na bimwe mu bikoresho by'ibanga bya M23 yamaze kuba atorokana. Ndagenda nkubwira ibice bimwe na bimwe birimo imirwano ikomeye cyane. Ni byinshi ngiye kuba nkurambura muri aya makuru. Kamubwire ngo utakora subscribe, kamubwire ngo kora subscribe kugira ngo twibanire muri aya makuru, kandi nukuri ukore kuri like kugira ngo dukomeze kubana, no kugira ngo ibiganiro byacu bigende bigera ku bantu benshi batandukanye. Iyo ukoze like utuma ibiganiro byacu bigera ku bantu benshi batandukanye. Rero utarakora subscribe nawe yikore kugira ngo twibanire mu muryango mugari w'abadutera inkunga. Ikaze mu makuru yacu. Amakuru yacu reka tuyatangire ku rugamba ruhinanye rumeze nabi cyane mu gace ka hano Masisi bimeze nabi cyane. Ndaza kuba nkwerekeza ku rugamba. Ni nyuma y'uko ejo naguhaye inkuru, yari amakuru adasanzwe agusobanurira ko General Sultan Makenga yamaze kuba agera muri Rubaya. Akimara kugera Rubaya rero haje kuba iki? Yaje kugenda amenya byinshi bigiye bitandukanye, amenya umwanzi bahanganye, amenya ko mu bo bahanganye harimo umugabo waje kuba abavamo mu byumweru bitatu bishize. Akimara kubavamo rero niwe wagiye imbere ku mirongo y'urugamba ya koalisiyo y'umwanzi, ahita atangira kuyobora urugamba ku buryo bukomeye cyane, kubera ko yari yaramaze kumenya amayeri byose n'amagambo y'ibanga ndetse n'andi mabanga yose agiye atandukanye, aho babika intwaro, ari nawe uzi igihe abagabira ibitero, ari nawe uzi igihe abarinzi batangira akazi, uzi igihe uko abarinzi barinda, uzi buri kimwe cyose, azi ikintu icyo ari cyo cyose hano mu birindiro bya M23. Uyu rero niwe bamaze kubashyira imbere. Uwo ninde rero? Bamwita Captain Daniel Mbarushimana, bakunze kwita aka Captain Ziri, cyangwa se Zirimwe abagabo, kuko iri zina naryo bari barihinnye. Uyu aka Captain Ziri rero niwe uyoboye urugamba rwa FARDC ndetse na Wazalendo imbere ku mirongo y'urugamba. Akaba nawe uri kugenda akoza hasi M23, ndetse kubera ko bagiye bazi amayeri yose, bari batangiye kugenda babaka ibice bigiye bikomeye cyane byerekeza kuri iyi teritwari ya Rubaya. General Sultan Makenga rero bakimara kumenya aya makuru, ubu urugamba rwicuritse. Bamaze gutekereza ko icya mbere bagomba gukora ari uguhindura buri kimwe cyose, guhindura sinyare z'ibyombo bakoresha, guhindura amagambo y'ibanga n'imibare y'ibanga bakoresha mu rwego rw'urugamba, guhindura ububiko bw'intwaro byihuse, guhindura amayeri y'urugamba, guhindura uburyo bwose bwari busanzwe bukoresha na M23 mu rwego rwo kugira ngo bagende bashyiraho indi mirongo mishya. Ibyo byabafashe kubera ko bahise bisubiza Kinigi. Bamaze kwisubiza Kinigi bahita berekeza za Cyugi. Ubu ngubu bari kwerekeza Cyugi mu rwego rwo kugenda bisubiza ibice bimwe na bimwe byari byamaze kwinjirwa na Wazalendo ndetse na FARDC. Ahangaha rero icyo nakubwira kuri uyu mu Captain Daniel Mbarushimana, wari umaze igihe kigera mu myaka 2 irengaho gato, yiri kwegera hafi 3, yari ari muri ibirindiro bya M23 ndetse ari umwe mu barwanyi bakomeye cyane ba M23. Ni umwe mu bagwanyi bari barafashwe na M23 mu mwaka wa 2000, muri uyu mwaka wa 2022
ubwo na gatatu urugamba aho rwari ruhinanye rumeze nabi, uyu mugabo yaje gufatwa. Akimara gufatwa rero yerekezwa mu birindiro bya M23 kugira ngo yigishwe anatozwe indangagaciro za M23 ndetse agendere ku matwara ya M23. Yafatanwe n'abandi rero bose kubera ubwoba bwo gutinya ko bashobora kugirirwa nabi na M23, bemeye kumanika amaboko, baratozwa barigishwa, ari nayo mpamvu bari bari imbere ku mirongo y'urugamba, ari nabo bafashaga M23 gusatira umwanzi no kwinjira umwanzi. Ariko nanone ibi ntibyahagaze kubera ko ubugambanyi bw'uyu kapiteni bwo bwakomeje kugenda bubaho, aho binakekwa ko yahawe miliyoni zigera ku 8, ibihumbi bigera ku 8 by'amadolari, 8,400 by'amadolari y'Amerika. Urumva bikaba hafi muri za miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda. Rero akaba ariyo yatumye ahindukira aratoroka. Amaze gutoroka yigira mu birindiro by'umwanzi. Akimara kugera mu birindiro by'umwanzi rero yahise yerekeza kujya mu gace cyangwa se muri teritwari y'aho bita Remeka. Akimara kugera Remeka rero niho yagombaga kugenda agahura n'abagomba kumwishyura, baramwishyuye za miliyoni 8 bakimara kuzimugeza imbere kuko yatorokanye icyombo. Urumva iyo watorokanye icyombo uri umusirikare ufite amakuru menshi cyane ahagije, sinyare zibanga n'ibindi bigiye bitandukanye. Urumva iyo umwanzi ahanahana amakuru nabo bari kumwe, birumvikana nawe ubusobanukiwe ndetse ukamenya ibyo bari kugenda bavuga. Rero akimara gutoroka yatorokanye icyombo, atorokana imbunda 9 ndetse n'abasirikare 30. Abo ngabo nabo bakaba bari imbere ku mirongo y'urugamba mu rwego rwo kugira ngo bakomeze baharasinge ibitero bya M23. Rero bikomeje kuba urugamba rukomeye cyane hagati ya M23 ndetse na FARDC na FARDC, bitewe nuko ibibazo byakomotse kuri bahungu bari batorotse bakajya muri koalisiyo y'umwanzi, aribo bakomeje kugenda bagora M23. Cyakora nayo birumvikana ko nayo igomba gufata ingamba zihutirwa zo kugira ngo ihindure buri kimwe cyose na gahunda yari isanzwe ikoreraho kugira ngo ibashe guhangana n'umwanzi. Ibi bice rero bya Rubaya nakubwiraga ni ibice bigiye bikungahaye ku mabuye y'agaciro, ni ibice bigiye bikungahaye ku mabuye ya cobalt akenewe n'inganda ziri hafi muri 90% inganda zikora hirya no hino ku isi, ndetse harimo na korota. Aya mabuye rero birumvikana ko bagomba kurwana kuri teritwari ya Rubaya kugira ngo bakomeze abigezeyo iyi masisi yose bayisige yerade kugira ngo bajye kure yaho. Rero urugamba rukomeje kugorana, ariko nanone ndibuze kugenda nkubwira ko nyuma yuko M23 imaze kumenya aya makuru, FARDC nayo ikomeje kugenda igaba ibitero bya drone zigiye zikomeye cyane, ariko nanone nazo zigaharasingwa n'ubwirinzi bwa M23, ubwirinzi bw'ikirere bukomeye cyane nabwo yamaze kuba igura igashyiraho ubwirinzi bukomeye cyane buri kugenda buzimya drone ndetse bugahanura na zimwe muri drone, bigaharasinga zimwe na zimwe zigasubira inyuma, bigatuma na zimwe za misile ziza zishaka kubirundaho nazo zizimirizwa hirya no hino kugira ngo izindi zikorezwa hakurya mu mashyamba. Ibyo bigatuma hashobora kubaho ubwirinzi bukomeye cyane kuri M23. Rero ikindi ndaza kukubwira ko mu gihe ibi bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane, intambara ikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane mu ntara ya Ituri, bikomeje kuba ibindi nanone bitoroshye. Ahangaha rero wakibaza ngo ahangaha muri Kinigi werekeza Kawele, aho ni mu birometero 30 uva mu ntara ya Ituri. Ahangaha Ebola ikomeje kugenda ivugwa nk'ikibazo gikomeye cyane. Aha ni nyuma y'uko abaturage bigaragambye ikomeye cyane bakaratwika ibitaro. Bakimara gutwika ibitaro byavurwagamo rero abarwayi ba Ebola, ibintu byaje kuba bizamba kubera ko hari abaturage bagera kuri 3 bari kwitabwaho bari kuvurwa Ebola, nabo bahise batinya inkongi y'umuriro bagatoroka. Ubu ngubu Minisiteri y'Ubuzima hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntizi ngo aba barwayi baturutse cyangwa se berekeje hehe. Kikaba ari ikibazo gikomeye cyane, hakaba hari ubwoba bw'uko bashobora kugenda bakanduza abandi ku rwego rukomeye cyane. Iyi myigaragambyo rero wakibaza ngo yaje guterwa n'iki? Iyi myigaragambyo yaje kuba iterwa n'uko hari umurwayi wari wamaze kuba yitanwa na Ebola,
abaturage bakiza gufata umurambo wabo, minisiteri y'ubuzima bagira ko ari ngombwa ko bahita bawubahereza mu rwego rw'ubwirinzi kugira ngo bataza kugira amarangamutima bagasezera umurambo, cyangwa se bya bigo by'abantu bagashaka kugira ngo barebe umurambo bawusezere n'ibindi bijya bikorwa ku murambo n'iki byose. Bavuga ko bishobora kuba byatuma abantu bandura ari benshi, kuko umurambo wa Ebola bisaba kugira ngo ushyingurwe mu buryo bukomeye cyane kandi witaweho n'inzobere. Ibi rero abaturage ntibabashije kubyumva, ibyo byateje imyigaragambyo, kumva abantu babuze uwabo rero babwira ko utari buze kubaha umurambo ntabwo ari ikintu cyoroshye, byaje kuba gituma bigaragambya. Banavuga ko Ebola batemera kibaho, ari uburyo bwo kugira ngo babaze amafaranga ndetse bakomeze kugenda bikorera ibyabo. Ibi rero